Hospital dito lo. Ang ito lo. Tuhan pun sila pa de. Cari situ. Baik, untuk tak punang ding dia tipolo lah ho. Oh, nang ding sila. Tipolo, nang punang ding dia kena situ kok lo. Opa. Punang ding dia dari pipo sinang sini tu kok lo. Ne, mo pena anak punang keluta. Pihapo. Kostoma. Tinggal tiga punang itu nang apa? Tipolo. Aduh ke kasus yang si tuntun? Opo nang jinsun epo hendang no. Hendang ho, lapan ke nang jinsun e ong ho. Nang oparing nung ha. Nang orang ngoma po. Dua tulong lumante. Tulong nila? Tunam dan tenu po. Nang puti ni tuntun pikir tanang kasi na bipiko ujo suhay he pinang tunti. Buta pi ulo nang panapanong pia ho. Utat long ni pinang jo nang panang jo ho ang siyang dan duino. Uti po ha. Dia dah malam tak begitu. Kita dijemputkan nak ulang situ. Kupu ha. Nak suruh teman ni kejok nang mampu. Oh, kupu sih nak kerja cari tu kau ada sini lo. Masa mana sih kita dua ha? Kalau kita lang lo nang tunjuk ilo, nang tunjuk si haladak karbiang lo hempek lo perlu nak sempat tak tunjuk ilo po ahok lo. Kalau perlu sini tunjuk soal po. Nak orang lo mampu. So. Kung di ko nang dawai sura na medyan jo na dipo. Bai, usuta orang ngode. Kupia polo mana. Acar ke tong dadam nang koki. Methang nang rika de beda jok pinya acar ke tong dadam nang lo. Bai punta nang lili lo. Kumai lo. Sipot iha. Hospital pun di rumah. Hospital lo situ lo. Abi dulu.
biang lo thanawan sih ke sisi pun ke theng don rak pace dan le lai mama emoyas man elo palang ni thanatu emoyas ni tuman elo ke emoyas sung ta elo ke lo itu ma pagar non ka biang lo ko pilo ha kan duli long non ko anena kisung ke pa alang ratu thek lo ma lati arjuri lati non la ini tung kajinan ke ini tung apa atrang sih minggu ci senan ke ini tung jaga tartar kan ini ci sistem ini tung ke song no pote hen peke bandong dekto non tu thayen to ni poke dia sarban pahay na pahe na tu mahin ben jitha na ni tiru sa tirong rete na para ko hai pahay na sama pahay beto jai ka long ni Rikti long ni epe ta long ni to lepas jan sini nilam kan sono ke tek oge kali deh ini ke pacilai tun tun pecah he bang son te terus kita ke sota to siat mati